anybody see me? Can anybody hear? I'm in here, a prisoner of history. Can anybody hear? Can you hear my call? Are you
Üdegehine dönebi duyduğut keremanı, ıdıkmanı cona sergede, zulümü cona eder uçada. Добрый день, город Вилюйск, дорогие жители и гости города Вилюйска, все, кто собрался сегодня в этом зале. Doyduğun kere kırkıtlara ta sohuru, tanılar, köhürühü, killehikte, kömüs altan tihiler, bugün bir heke, dragotsennosti Yakutiya kampanya, kergellerin keten köldürün, barjonların üyerdöktara, karakterin sımladıktara. İndi janturamız büyüğü joraki hebedin ehegi 90 edestes kıtnan, sağlar bütün kömürler. Eheni gıtta bugün bu geçeri ilan sağlan eheni gıtta doğratas. Kapsat yaktara ehegi bihigine süsüz salı bir dolgunga. Bülü öfem radyatı karista çıgıt. Ol kurdu bihigi bastırı takçıbıt. Nikolay 90 edesteha. Erkin Ornamin Berger. Küncüde otur, küncüde varıstar, kaham bağırar, kanına bağırar. Konkursları, manlı kurduk terehinleri, hamıytın sürün canları hosuq ipapıt. O kurduk bugünkü bir konkurs put, sürün cana, cüllü sübenigitte bilihinlere bit. Василий Прокопьевич Николаев, Белюгорода муниципальный терени, Джахалтатын специалиха. Каракина Диана Денисовна, büyüğü cüllür sübe, presidentile, itenle Bülü Ulu Hugarölelir драгоценности Якутия компания, главный менеджера. Победительница конкурса «Мисс драгоценности Якутии» 2014 года Дарина Борисова. Онна Иннокентьевич Белютағы Үтчат Союғын председателі. Беги керек гыттар бұд сәтті онырдуға сәт бәжәрекәннәқ, үз қос күстігінен жек жежеремнәқ, әреккәз жарғалақ, ұсмандар оғырдақ. Kördörü şügeйтігілік сақабыт кәрі таңығын таңнан сименен. Кемден кейнәқтірін, қантан қаннақтарын, тоқ қандық жарықтақтарын сағаран. Өрөбіт уостарын өйлен, қоммут уостарын қоңынларан, бүгінгі көрі маңнай күтіхімағар кәпсән ийтінлер яқтыра.
дамы и господа, встречаем участницу под номером 1 Екатерину Семенову. Ütüöke hännen bülü oluqtaqtara onun aldıttara. Min adım Semyonova Katya. Kraskalah kırdallah, kırıla sılır kumaqtaq, bülüm sirger, Semyonov tar diyeker getteriger 2 soğandan törəbidim. Bülüdəği bastıqı nomerdaq, oskolağa tuygunluk öğrenebin. Julietta moda teatrgar sılcıbıdım bəhəssılaq. Min Allahqa debihim, orta turu doyduga, kihi bolan ayıllan oloroqqa keretik, veriyoqqa istinlik, sırdık solu tutuhan. Bağrı emete kıttaçılarga ördük sitihini, keratçilerge doğuya sınyanını, bağlamtağa tihin maqtaq. 90 ödüstüğünden körsün 200 nömerde kıtaçı bıdın Sanaya Yegorova. Ütüöke hännen bülüm canım Allah'taqtara, ona yolcuttara. Min adım Yegorova Sanaya, Doğustağı dıl kereyge gimnazitler verenebin. Ellen kemmer ılgırbın, üngülürbün, oğurondan tiherbin höbülübün. Kıttaçılar var, sitihini bağıralım, balgamtağa tihin ıyıvaların. Ehegin digər 3 nömrədə qıtaçıbıt Marianna Ivanova. Ütüğünden, sandal saaskal bitnen, sandarı tıkpıdnan, saaskılı sayağaz sanabın saktağın bol oktun. Bülü bülü ebekkem, canumani canugar, Çine gelir ebetten, ümit cara kehennen, eğer bin terde bin. Serena soğuz sebepçi tuttan, sehergen bardakka, ber tuspunan kılgastık bilihinneler bollakka, andam tımnılaq ahsınyalı ridarga, ayılardan bilahteten ağlaq yaber, küydüylaq kız bolan kün serin görbüdüm. Kömüske sanalaq, bebeydi sılcar ubaydaqpın, eci yen ımmanı yer ataqtatar, sibekki kuruduk balstaqpın. Semyon Mitrofanovich Vasilyev adından Cındashevska orta skolatıgar öğrenebin. Saharga önkü, lira ırı ansambullargar utumnaqtık jarttanabın. Kürakka kıtta kalbit kırdıktarga sitihini, balgamtağı dihin bahırbalar. Участница под номером 4 Кристина Степанова. Бурные аплодисменты. Ütüöke hännen, ılgır, kıralas ılgır kumaqta. Изгерой дойду да. Изгерой дойду да. Бельюм жана. Вылетяга педагогический колледж, 2 курсы учемкада Степанова Кристина Голова. Айылгыр, народный коллектив. Коллективы гарджарыктанабын. Балғамтаға дейін бағыларық. Körsün 5 nömerde kıtaçı bıdın Anita Buguyeva. Karalaz kumaqta, hürdük berekte, bülü ebe qotun kıtılıgar, körsüye semey, kördöq narda, bülüm canıgar, nörgüy boluqtu. Beyrin kılgastık bilinlere bulaqqa, adım solum Anita Buguyeva. Bülü dağı bastıkı nemerde, bastıkı skolağa, silaya fatına. Titihilahti görünürün. Illen kemer sportundan jarıktadımın ırığını karasibin. Ağalağı tarğam Nikolay Alexeyevich, Edidədə Rəciyim, Vlada, Kultura İnstitutu karşıtihilahti görünür. Bratım Alyosha 3 nömrədə skolağa, Aksız Qılağın öğrenəçdə. Бүгінгі күрақ кытылатчыларга стихини бағарабын. Әйгіне айы сірі араңатчылы сырыттын, күн сүрі көміскүй тұрдым. 90 ödüstüğünden körsün 6 nömrədə qıtaçıbıtın Varya Safraniyevаны. Ümit ütü gündən tasqay bu jara tügəndən, taptallar bürüm qolatın araqtaqtıra onna jüllür sübə. Karanika kimden kena, kantan kana, kıtağa kelen köpti, ipsi turar diye tergit, bütün teritten teritten Safraniev tercih ederken taptallar kara kıtara Varya Safraniyeva bolabır.
Вәләнәқтір кытта ара-бара олатан, ойон тақтар күнгәйтәңнағы білі көрі ететігер оныз ақлатқа өретебін. Кыт ия болар аналбынан изденербин, миннигастик астырбын тоқтағар дардырабын. Күнді қарайчыларға тыңялан күні, кыттачы кәрек оларға сетихені әрәләғ болуыны бағарабын. Балғамтағы дейін бағы баларын. Бурными аплодисментами встречаем участницу под номером 7, Лиза Филиппова. Дүкейінен күнді көрәтшілер онна жүйлерсібе. Әйгін негедігер бүлітәғі бастығын өмірді орты сколадың, онызбы қылағын өренәтшіде. Филипповтары жә кәрігеттерін, улахан күстіра Лиза Филиппова тұрабын. Бен тиспунан кепсире бит боллаха, күн күбей иеккем ылламырығы жаннары дақ тымпын әлегіттен түріттәқ. Кырылыс кумақтақ бүдей бүрі қорытыттан түріттәқ ар тоян ағықкам. Сергей Николаевич, соппар иделе, соға сыдам сырыла. Мигін кытта теңі олатыр балтым Алеся Хәттіс класс. Иллен кемегер ұрғойдурун, оғыруаннан жарықтанарын олығын сөбілер. Бәйем кыры оғасас бұттан ұрғаны ұңы ұмастан дылдырбын олығын сөбілюбін. Оны тоғылулар конкурскал бұт сетихилерім, лауреат гран-при үрдік аттарығар эксибетім. Жөлолығы тұтуғамын спордынан отымнақтық жарықтанабын. Бұғы сынса болары атақан ютын талбытым. Улус чейін көміскән республика призері болбытым. Оны тағынан оскола мейгәрі бар семек мода театрығары сөбілермен сылжабын. Конкурска кыттар кыталық кыркыттарға сетихилері бағарабын. Балғамтағы дейін бағибалары. Көрсін сені жып чалығар ақсыз нөмірді қыттачы бұд Татьяна Кириллина. Саламдыр аламай күнінен. Бүгіні жыра кеғаға түрес бұл жақ қолында тиен келдім күй соғыды. Адым мені Тани Кириллина, толыру сағым 17-те, бүлітәғі оғы жетін итилләчтебін, ұлдырбын рухидурбын, олы сордырабын, күрәк кыттайчыларға баралардар сетихіне бағарабын. Әйгені әғәрдәдір Василий Николаев. Sayın
Solğuyan inileri yörü Paris'ta. Gün taksam ereğin iyi bir tarafına aylık kırdesi İnanım adi yeriden yalvas batı Uha saladılar Atti varsın pribadi Kars'tan araççılar Sevdak solu yanına dolu solumuz donarlar Ayıların oldu Kars'tan araççılar Sevdak solu yanına dolu solumuz donarlar Orgu yüzler biliyor yühün. Atın sütte heccar bihigi keng tuttar Народный ансамбль büt. Bülü dolgunlara. Блеск драгоценных изделий ювелирного салона «Драгоценности Якутии».
Драгоценности Якутии сегодня это два ведущих ювелирных завода в городе Якутске и в городе Хандыга. Единственный в республике Саха-Якутия по объему выпускаемой продукции из бивня мамонта сувенирный цех. 20 ювелирных салонов и магазинов в крупнейших центрах России и в республике Саха-Якутия. 153 сотрудника, занятые на производстве и реализации производственной продукции. Компания специализируется на выпуске ювелирных изделий из золота и серебра с якутскими бриллиантами, драгоценными и полудрагоценными ограненными камнями. Сувенирной продукции из бивня мамонта, национальных ножей в оформлении подарочной упаковки. Вся продукция подкреплена сертификатом происхождения, что позволяет беспрепятственно вывозить за пределы не только Якутии, но и России. Эксклюзивные ювелирные изделия и украшения – одно из важных направлений нашего магазина. Мы всегда готовы вам предложить редкие уникальные драгоценные камни, эксклюзивные обручальные кольца, подвески, колье и броши. Открой глаза на настоящую роскошь. Ты достойна лучшего. Наши изделия изготовлены из высококачественного сырья с применением новейших технологий обработки драгоценных металлов и огранки камней, что позволяет нашим ювелирным и украшениям создавать настоящие произведения искусства. Будьте с нами вместе, ювелирная компания драгоценностей Якутии. Энегини Эрделир, Иннокентий Архангельской. 나를 향
sığlar uyduran kötü yoktu en bir anlana Olura oğuya soğukta Allah'ın bir dükkan uğracı verdiler asvata Bir bilgen yönleri gözü deller kıyrağa Allah'ın bir dükkan uğracı verdiler asvata Bilgen yönleri gözü deller kıyrağa Bariman bir gittin bariman Alama sana ne sanama Barıdır adayı eyyehe Siküspüt ibraz nammalı Kavrayanın Allah'ın irağı Ayyağı yağın soğuk ibette Eyyehe hepbete yılları ben İbraz gönügen itabe Allah'ın büyük gönlüra cümledir aras vata Bilgen yönleri gözü delleri kıyrağa Allah'ın büyük gönlüra cümledir aras vata Bilgen yönleri gözü delleri kıyrağa Kırgırdın sakalı yürü Toyu Allah'ın bir dükkan uğracı kebil aras vata Bilgen yönleri gözü telleri kıyrağa Allah'ın bir dükkan uğracı kebil aras vata Bilgen yönleri gözü telleri kıyrağa Bakalım bakalım. Parila Ulan doyduga Gidiastırdılar bir Kerili doğruna O yolla orada Usuran olokton Eyete taranar Gen kolon oyda Bay harapyalar te
çocuyan bir ağabey kedidin Bottağır doksunlu bir Allah'ın sizidin Oğudur tüygenle Uğrağı kedidin Oğudur tüygenle Uğrağı kedidin Okurdu küçüğe Sevdiğimin gez Setterim tünlerge Sürek verdiğin dualar Bir abartılı dualar Bir de biterim Sen ne sana bir Ustundan edeyim İremden abire 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 Ахта болдum. İnokentiya Xandeskay. Körsün sanaga Sinek moda teatrын көрдүрүүчүгөр милитари коллекция. 70 лет назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной, трагической и незабываемой Великой Отечественной войны. Память о прошлом – это не просто свойство человеческого сознания. Ведь память учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и внушает веру. Вот почему наш народ так свято чтит память о подвигах тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом. Чем дальше мы уходим от войны, чем дальше легендарный 45-й, тем памятней цветение той весны.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead. Бурными аплодисментами встречаем участницу под номером 1 Екатерина Семенова. Every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching Сценаға көрсін Саная Егорова. the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of Ehegin Getiger Mariana Ivanova. I can't help feeling we could have had it all. Кристина Степанова. Dostunu destekleyen gözlerin Anita Buguyeva. The scars of your love remind me of us. They keep me. Ehegin Getiger Varya Safraneeva. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it. Встречаем бурными аплодисментами Лиза Филиппова. Татьяна Кириллина. We could have had it all. We could have had it all. It all. We could have had it Раз. Peki. Sizi gülücük ihe buluktun. Ümidi dögehenden doydum cana bülüler. Esiri de büyüğünü verirler öteki hemen vasıflar bir hege bilibit. Cana harekete.
Daha şeylere henge gelen hınyamakıt hılani bıkıp oladen büyük aranan turan Bihigi bu sene nitten ehyeha üyeredek bütün bağırıvıt kaz biydi kız tağıstağına kaytak kağıtır gıtuğunan onun Nikolay Uruduru gıttan tamandık ara çumpıtta. Jara, oçabim manna. Du ola beter bir kahı iki ıtız üst atak onu barıldı. Асу, билин бастана билин курдук. Ağardan kayınca. Сергей, привет! Бахасы музыканы артабытта? Билим анда более современная музыка надо бихия. Tetimne. Ага. Derere küstahımız testa. Чачоғына ванды кына вот. Бу эңер, эхеге сылгыт соруккут, бу эңер дагар улаханна кағытықтақыт. Тоғыт эхеге бастыңнар кыт. Bu eğer ehege bollağını ehine настройкалыбын. Ya bu kirayı durağat. Doydu jona bardı koron durar. Ağa sefirge ehine koron durarlar. Ehe kiren yarım başladı. Bardın kaydarda darda kaydıqtaqıt. Oday tыңağadın qarısты oqtaqıt. Bu jonlar başladı. O bakayna tuğu endi okurduk. Diyekter yerli hep. Хо, Manı buluqtaqıt. Erine mine ya. беркен, итере. Onu манны кинжеме, мен еттим бытта. Бастыңнар дед. Үттесия, бахардын бытта бардын. Бастыңнар баргытты! Иттин да? Çara, aşağı bir hiye apıt kaydarda açılar. Kaydarda açılar kanmağıday! Беркен, эйеха бире этебин да. Ол олар жона көрөгөн, ите олар жондар. Көрөп, Жүлдүр сүбеди. Kırıp. Кинден хамайдар маны бу харалды. Сөпта. Çara. Çara. Жарра! Бастыңнар сывита! Ханнагыты! Çara bir hemi bu her açı bıttı onu bana kurudun. Kaydarda açılar, kaydardı bak! Ay kademiyeni başladırık dedi. Келер манна. Араскада хачмир бикин болап кетти. Орина маны тура эте манда кына. Бере. Ой, елка, билалла. Чабалдын, билигин аны хаят аташлар дейм да. Бастыңнар онна хаят аташлар. Бары бирге, өссүгүдө. Акчыга Hata bakın ya. Баттым сукулиси. Айка. Gayet hata soğutlama da mümkün dostlar. Çara, bastığınlar, ona kaydarda açılar. Manna da kavut kırgıtlarga kayda kadir bıdın. Kördür okuyun! Çay Nikolay, gel kuttan büt. Nikolay gel kuttan büt. Да. Barda şey. Еще. Жобанда Birisi kim oluyor mağarani? Harazı bastığına kavki, birisi var. Çak. Kim var? Иди көтөгүм менен келин кетейин. Көтөгүм менен келин. Aha, Üşügey. Муза сразу билдер. Элергичный кehit кыспыт. Muzada körseykenler dostun ediste hemen. Esir kıtaçı. Надо муза, надо. Эсе маман, бу эңерттен да чекелинер, бу эңерттен кимере келинер. Bastınlar, hannağı değil bastınlar. Oy bu kıracağıma bastın yere bitti bu. Bakar mı? Koptu gitti. Котан. Кая ким деңги? Щербина Юлиана Алексеевна. О, Юлиана Алексеевна. Çaratın bu kız kim yengini? Муза Александровна Сергеева. Muza Aleksandrovna Sergeyeva. Çavanutun bastıkon yubut tutula oluşten kol barostoydu hadi. Аты мен хәрәтер пина хәтәр. Мында перевес и силы им боларгында ягы. Юлиана Парвигна Рейген. Бата Юлиана. Олега хаяка такуттан рехим берек кадихну. İkenler geldi. Икенергер. Takıvıtırın ere. Onu Kulacı путали. kaydı. Таксылкын им бере пата. Nikolay, hana temur onu toyun kanonları. Көрбөтүгер. Таксылкын ин айга приз беребит. Тохтяктакыны. Ага, то есть ага. Шучу. Эйеха таксылкын ин. Манны үчөй фирменный календарь. Юлианага 90 дестеха. Açoğdu. Bana kayıvını. Онда музаны хоту жига. Sordu diyor. Hada kırdık. Bir araya ılmaz gittiler. Муза хайыр билеген. Задача твоя муза хайыгын. Насчет настав внимание маш. Ты бежишь, светофорга тиягын, онда шалбак палдак кырпытта. Берге ханам бахана кылам, онда келем арчы мойгун аягын. Kırlar da. Косметика да не Немного. Арчы Чак муза. Официального торжественного фанфар инде окурдук. Путутутун. Агадда яха. Саскан биднен 90 дестеха.
Чабаны кыржы оньоқа би өсө диро. Ja onu ösü bilgin ösü şuge bilister bağlar manna. Драгоценности Якутии мәнәгә тәҗибе. Драгоценности Якутии бир бастың бу. Чара драгоценности Якутии карточкадан тузап туру. Туатта жака да карточка. Билбепе да тубу харарын Алырман. номерым бар. Уф, evet çıkıcık. Чара. Кана бар гыды хайдарда ачыларына бастыңдар. Бәм төбүндү. Bu turduğun keledi hende. Қазір білуге болсынар, білек, бәлер таққауаттар оғылырын етілді. Және бара кітші. Енді бұл. Бәлер тұра кәлер таққауын, тоқ бары енді өкіді. Onu ötçe. Көрі, бұл мен. Gel gel yakında var. Қалысты. Орта тұға. Так, последний суд кімнен гені? Николаева Нина. Николаева Нина. 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 Мен кімден кені? Котовская Туяра. Калтовская Туяра. Туяра, оны Нина. Туяралақ Нинаға қайықтақ бұдей. Ösü bilgin iti şuge bay kарточка ehe kürekte hevit. Kıybıt, kız. Bu Olaylar. драгоценности Якутии турбут. Şuge bay sertifikatın ılağıt. Onu bud babarustoy bilgin tahaca tuh haydak sezonu tuguydu. Kallan haydagı. Kanlık Қанчы tuguydu. білейін тұғый Туяра? Жыл қандық кәмей? Кын. Kırında. Kada sayın bu da evet. İlk şuge hatta da. Оқтағы ғой, күндері рүй. Сас. Oh kata sas. Туяра дол күйбұт. Сера. Сас қайыры, сас. Сас тоқпа. Bilgin hayıgı tehege. Tuyarlak yine hayıkta kıtay. Bu bu eretin turbudun ki bastın nattan. Olar eretin turbudun ki. Қайдарда ачылар. Kayalar. В общем anlık. Ben hareketten belirli bir biremeye bir sapıkı. Bir Ütülük, eberçak. berçakki. Bu kırın kurdu sırası ütülüğü kurtuyordu. Bilgi hasbel berçakki. Açıkı. Saskı. Bergehe. Onunla Bitti. bitti. Әлме Туяра ху береттен bir устука хапыгы, берчакке, хаскы бергеhe, қарачыгыны хараз етебін, ху болырын кискава. Tamam, istine. Во, тоғыз. Балы имаңы değil. Bu линия bu var. Серега, можешь снимать музыку на тихатара? Можешь снимать музыку-то. На счет 3. Раз, два, три. Нина, давай. Туяра кыта, Саппакы, саппакы, сапыгыды, хаскы берге, açıkı. о, хаскы берге, он хапыгы болыр, сапыгы надо. Нина, давай, бастыңдар. Нина. О, қатардың хатын кембелерді қылады. Так, бастан қайыбыт. Сергей, бағыма. Бастан бере келеді. Саппакы бар? Бар. Açıkı var. Belçakı var. Belgehe var. Хапыгыны кемтемлік. Bir ayağın. Хапыгы, бұл қасқа қаспыгыны меманды хапыгыны ровны көрді білім, хәттен ағар час болды. Yok derim. Bile manna xamu bana bolar battı diye. Xam patlara kurduk sapıkların barları lehada. Konkurs kendi berip bit. Hadi onda kıyıla kodular bola Nina doksunu düzde. Ona драгоценности Якутии турбут, анал билиhe. 90-ды хакыттачылар күдігер. Туяраға, онна Нинаға. Туяра хумайма, аны искіге қаядар дағаны барларын қаядар декбіт. Nina, kakaydergin birer, sakaydergin. Aha, ona glave sapıkın. Çoğunatın halgı konkurs budun kara yehebet. Өссөне тұққа дем болла. Да? Өссөне тұққына дем болла. Қарақтарынан көрігірді қалларынан. Жача ойнауыз. Чәт жоғыны өссі, екі хорсын қолыт, әрберттері олы бедер, кәрің ардық. Әрберттері көрі қақырчы бұл сенаға. Бұл кәрің ардық. Олатар bağlardı. Kanna var olata. Оа, кем таңын. Ол соғы. Кіргіттер балар да тағатыр. Кіргіттер балар да. Олатыр! Кели. Чакаль, кывыстыма, кәл. О, красавчик. Шо? Сразу видно. Наш парень. Қайты тастағыстай көрдің да. Мені көрдім бұтта. Өсі беру. Боец надо. Боец. Чакаль. Чакриста болды. Криста болын келеңі де кіргітті. О, кәлбі де. Красавчик кәмі де.
Я тебя помню. Максим, да? Убежал один раз когда-то. Билигин Хайевуд, у него имя простой. По-русски, да? А, да. Игра простая, конкурс простой. Вы должны сейчас просто нам... Станцевать. Да, станцевать. Нет, условия игры такие. Музыка звучит, танцуем всей частью тела. 10 секунд, ну 5 секунд. Потом 15 секунд. Потом второй раз, ну как бы... Ну, потом уже посмотрим. Потом уже посмотрим. Да. А победителя этого конкурса определяете вы, дорогие зрители, поэтому... Кимехел Джагаты Дальбеха Гатана Гатами Ральсеп. Чара! Диджей! Пожалуйста. Макс, ты куда? Чара атын өсөге блока. Беги толдон настройка так она вообще. Максим, пожалуйста. Бакта. А что кем бар? Кыргызстан, хегели хидор, Кыргызстан, конечно. Сугис, ана dedi как? Чакал. Он не условия билан баран келем бар. Вот я тоже пикне, ты вот этим. Вол таста, вол. О, волна. Здорово. Здорово. Как зовут? Саня. Саня, молодец, Саня. А ты не бил? Саня, ты мужик. Бил. Толя, он на Саня. Чара. Диджей. Музыку. Давай. Хватит. Молодцы, ребята. Гарбаду было вот так. Саня, Толя, пойдите, пожалуйста, поближе станьте, как-то вы далеко ходите. Ага. Блин, Серега, хай. Субите к нам баран более... Анагоус. Она говорит, ты слегка... Он на корёвка, он на тон бухарых пусеп. Тон на кнаха. Чара, Серега. Серега, бегайте, ответь. Толя. Ага, олор пусеп вместе, он варты. Оба. Саня, иди сюда. Ты вообще красавчик. Саня, ты откуда сам? Илюшский детский дом. Во, видите, Саня молоток, ты вообще красавчик. В общем, тебе нужно открыть здесь команду по этим всяким движениям. А вот как называется твой танец, как называется? Это Стиль. стиль робота. Робот? Как умно, ди? Робота. Я вот не догадался. А, да? Круто. Саня, Ну давай, красавчик, Саня. Вот тебе специальный приз. Мақтал это вот. пожалуйста, Саня. Чауынна, әлбәғәті бар бапыт бейітті қалай бүкіп болу, көрсеуқайын бейгі керек олар бүтін, қайда қадырға үйері бейбет күрді. Президентом Якутии 2015 год объявлен годом предпринимательства. Соответственно, деловым дамам приходится выглядеть должным образом. Сегодня мы попытаемся помочь женщинам, занимающимся карьерой, добиться наилучшего результата в создании индивидуального делового стиля в повседневной одежде. Воплощение делового образа в женском костюме – одна из самых ярких тенденций в деловой дамской моде. Настало время носить костюм, воплощающий в себе женственную классику на основе мужского гардероба. Женственный акцент помогут создать ожерелья, колье и браслеты. It's everywhere I look, from last week's no right here, under your dresses, right by your ear. It's creeping good and sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than the slow rolling free. Life was fun, fruitful, we could take a real bite. The juice pouring well over your skin's alive. The shiny clothes and take the devil with it. We've been working down pieces to this
shower grows, the fainter we go into the fade out line. The shower grows, the shower grows, the fainter we go into the deeper down. We build all those bridges to watch them thin down the dust, or blow them momentarily up from control. The clock is ticking, it's like a summer clocks, and there won't be a party with weather and frost. The shower grows, the shower grows, the fainter we go into the fade out line. The shower grows, the shower grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without hopes. Heading deep down, we hang on to sweet what's left behind. Deeper down. Deeper down. Тоқсыны дыстығынан көршеғің Семех мода театрын әдәл чат коллекцияда.
Дорогие гости, в этот вечер вас поздравить пришел Егор Еремеев. Seda görsün, sağa sıradatın çalgay suha, bir birken tuttar, çapıt, say sarıko. Severi dertli kurustuktan kapustaran gökyüzenin kutuşturan Umulluğun kudamotun gözü derdi sananmadın Beyen doktor ebibbe Uğranlık sular kırığa Çekeren köstüğe eskiden Sanki günleri Biraz büyüye vurduğunu sürgür der sanalarının Dürüstken görü olsun Erçimler eder sastarım eriyek Keskemin talamın Jollo olokun koyu
тохтара. Эйха анан агам Степан Сменов кулларга рона мотивга. Тепте сүрөкчаны. Sevgilerim elbet olur içeri. Sürekçeni haftalaya duyguları. Sürekçeni haftalaya duyguları. Идеальный вечерний туалет позволяет вам продемонстрировать вашу индивидуальность и красоту. Каждой девушке хочется быть привлекательной. Прекрасный финал нашего конкурса – выход участниц в вечерних нарядах. Итак, встречаем участница под номер 1 Екатерина Семенова. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lion, so why let your voice be tamed? Baby, we're a little different. There's no need to be ashamed. Sanaya Yegorova. Fight the shadows, so stop hiding it away. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the world. Эгенниге тигер үмүс нөмердә кытачыбыт Марианна Иванова. I'm not afraid, they can read all about it, about it. Oh, 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 Участница под номером 4 Кристина Степанова.
нашего конкурса. Бурные аплодисменты! We were so beautiful. Now we're finally finding our voices. So take a chance, come help me sing this. Микрофонunu okuydu. Evet, bu. Bu ata bilet var. Bildirildiğini kurduk. Küpüt tükenmet cevünne. Allah'ta tuğuy. Biletinen. Hayır değil biletinden. Kime pardı oktu bana? Hılay buttan mı hılar? Kalay bıttar ha. Erkeği bitti bu. Erkeği. Gel. Çana bana bir yaka bir kıraçan kihin ada. Bastan, o tutan. Tokta ha. Gel Erkin. Erkin. Ага. Здесь. Дамы и господа, первый приз – кольцо из серебра. Ayu. Beheleh. Başka kiri bitter takkan bana. Başka gibi bir şans yok. Нужен один маленький ребенок, пожалуйста. Çaylar bana kim erkiteyim bana bilin bir yaka. Kıraçan kihin ada bana. Kıpkırık gel. Bu, yedi gidin onu man çeker bana. Çeker. İyi. Bu atmalar jest çekereniz kıta. Jara bilgin onu en kim jengini? Kim? Sayana ko. Sayana ko. Naha şu ya takını. Bilgin sayana ko bir manne erkiten sen. Erkiten barangan bir manas takpune en mantar bir bilet taharan sen. Ener gidelim sayana tahara. Çalını kına kay. Sen? Aha. Cara erkitemin. Bu koluna ye. Cara saya mana kadar? Махнула. Ona taharara? Tahar. Biri tahar. O malajes. Vallahi Jess. Ona ürünkümüz behiler. Tüy. Körbete. Aa, ben bildim. Ya bildim. Çara. Başka kiri. Aha. Çara. Драгоценности Кучи компанияттан ürünkümüz behiler barar. Kandakova Галина! Галина Александровна. Kanı arayın. Vallahi hele bit. Kini tuh kini mau beratak pasporun ke Kanada. Dia ada masker dingin batar engine. Çala bastıkı bir hikayeler putgar Galina'ya 90 destek. Ona Драгоценности Кучи компанияда tereyaka mandım çünkü ürünkümüz behiler. Saya lagu benem gitu. Bareng mah. Cara Erkin, ты будешь таhu bilgin? Следующий приз – замечательная подвеска из серебра от ювелирной компании «Драгоценности Якутии». Подвеска. Çay ergin tüyt. Çay yer giysin. Çay yer. Jarra, dolgudullah kem. Kimere bolar. Bu bilgi bir de lahtar but. Boş treyin. Bu kim Suriye'de öyle olur? Kısal bu yıkan. Иероглифы, да? Подвеска, ага. Подвеска kimi хал барар. Bahardın demergen kimin? Çay siz takpına hergin ayakka. Mağarına tavun. Çara. Otur tuy. Ha. Ürünkümüz подвеска. Ular Kereçeva Matryona. Hakikaten lan. Familia hakikaten. Kereçeva Matryona. Ürünkümüz Podvieska Kahayla. Bu hamani her gören kevihin. Dostluğunu destek. Аплодисменты! Adı kıskılı tili vurduk biletten taharın. Следующий приз – чистое волшебство салфетки для полировки ювелирных изделий «Аладдин». 4 штуки.
Сатан ағам да. Манна ити бай. Инна хайта алыра ити да. Манна бу ити да. Билдеребин да? Ча. Тугу, bu салфетка. Салфетки. Көміс арасты салфетканы Кайда Айталина Протопопова! Айталина қанда бар кедей. Жабу хәрәбет бейі кайлақпыт. Тоқсылы түсіне ұлықтың Айталинаға! Жара тугу би айтып билдер. Атын оғаны бұл. Жара эссе билген ким таккарай бия көмөлө хөрүй? Чакал бұл оғамар мәттелі кені олар бұл. Ким? Бұл тұрда келәне хер бұл. Нахаман тоқымақы қостон бағарар, бағынғаттар. Тәбілі мағырын он еуқай бұл кіз бұл бұғылар. Нина, да? Кур казалы билбедим. Не хилі білдім? Жара билген Нина чөйне улахан оға боларын бұхыттен бәйінер кетағын. Менар яуын әнті харамсы. Ол не билет қайын тугоне тауты. Ювелирная компания драгоценности Якутии представляет следующий приз. Это серьги из серебра и камни какие-то. К сожалению, мне не видно, что там написано. Утарға! Қамыз қала ұтарға! Үрінкіміз қамыз қала. Жара әргедек қара? Ұдарға. Жара үрінкіміз онна қамыз қала ұдарға қағайына болла. Ақтым мен номно. Әнаған? Ағана. Жара үрінкіміз қамыз қала ұдарға қағайына болла. Анастасия Юрьевна Герасимова! Ханнанай. Ханнанай! Анастасия. Аплодисменты! Сильнее, сильнее! Тоқсыдысты Анастасияға. Настя молодец. Теперь сүйді, Нина. Әргедек қара. Тугу идти? Следующий приз, который предоставила ювелирная компания драгоценности Якутии, это подвеска в виде олененка с драгоценным камнем. Кардыры бұл подвеска дәті өтіған. Символ нашего города с олененком. Чара? Ага. Ча. Бұл Николай Додоттурал Берихин қағайына болла Седалишева Алена. 90-ға Алена. İkkilerdi. İkkilerdi. Оғыдан бұл. Ағады Римина Еха, оны драгоценности Якутии компания адаттанманды үшке үрін көмес оғауық. Здорово, янығыттақ. Жараркен, білеген туй. Следующий приз – это серебряная ложка-загребушка, сувенир для денег. Из серебра. Қатша ағылар туға бітті, сувенир. Анан қатшалақ бол оқыды, неге бұд білген көрәтші бүд. Встаем один. Жары, Нина. Так, так. Так куйдур. Меха көтіранды? Сыспақ бұдына соғыя яқыт. Сыспадан ең. Анисимова Капиталина. Бара бита. Аплодисменты! Тоқсу түспеға! Оны ехаманды көмілі қатшы ағалар сувенир Ньос күгірдік үрікеміз. 90 түспеға болықтың. Еха бағыма бүгін бейхеқа кәлін күттіңіл бұғыта көрбік күтігер. Драгоценности Якутии компания адаттан барға мақтал. Жара Нина. Әргеттебет, әркен кәпсет. Следующий приз от компании драгоценности Якутии – это дисконтная карта с 5% скидкой. Нина, бағыма Яковлес Пюкел барыңын алар. Спасибо. Арда, бүгін бейнеметер кейін аққақты да онда оқты. Әлчуна бағады онда? Бары
Тоқтан ковақтан келбеттер бұлақ. Чарап, ана өскеберейіз қағайыны болла Долгунова Ирина Валерьевна. Бар да. Ирина. Долгунова Ирина. Ирина баргын да. Билермен сыйға қалды. О, көпқа қалды. Долгунова Ирина Валерьевна. Очоғына Ирина Валерьевнаға бұл маны әйеқі берек бит. Қаятардағына конкурс кәліне кәләңгін ұлар манны күшігей бәләғі. Салгы. Следующий приз, который предоставляет нам ювелирная компания драгоценностей Якутии, это серебряный крестик, подвеска. Ага, он это не бригал, он не так бутугара, мема на каракай, камреха чунада. Стоит один. Прям с сцены стоит один человечек. О, молодец я. Юлиана, вот ты? Молодец. Еще гайба значок, так. Чара, әргедеққа. Спаси и сохрани денег, ману еще и багай бо крестик, бюрюнкамес, анон бо нашей белях драгоценности Якутии компания там, кайлага болла. Николаева Нина Евгеньевна. О, сегодня Нина бүгін отой. Ачақай баттақ кісі бұл Нина. Звезда. Қандық олайына тері орақым сауырақ күрік кайлақ таққат кісі өт. Нина да. Ата Нина ехай, манны күшігей драгоценности Якутии компания ата манны тұрыққа. Ехай манны беляғы берер, онна ағая қылынан бәл манны кәләнген күттіні ұлар. Нина манна бәйтер кеті тұрын құстауыды болдыр жондан. Бақайда балия тұралыр епіттен дедір. Чара? Жарра. Следующий приз от нашей компании, от компании драгоценностей Якутии, серебряное кольцо. Үрінкіміз бәләқ, онна Юлия Тахарда, хашуға үрінкіміз бәләқ әбет. Чара? Туй. Әди? Үрінкіміз бәләқ қайлағыра болла. Бүлі Ботро Алексеев Айтал. Қаны бар Айтал? Ол ер. Чара басты кәр берді құсен ады қалырыр. Аплодисменты! Сильнее, сильнее! Жара Айтал, әйеқа маннык бәләқ берен отын. Кеме қара бәләқ? Кеме қара бәләқ тәрті. Бәләқ делки барын. Бән кәтәға жая. Шу-шу. Кәтәр дағыны. Идесігі әрді әйеқа! Следующий приз – это серебряная цепь. Жара маннык бұғырды үрінкімігінен олуыт браслеті білеген ұлар. Сивсева Люда Васильевна. Бар да? Люда. Бар бітті ол, ехер біт. Тоқсыды дысты, ха? Білегі коллега өт тек қағып. Коллега. Әйеқа инек браслет. Мистер драгоценности Якутии компания адыттан. Оны той білген бігеқа. Салғы ойнынан. Дисконтная карта с 5% скидкой от фирмы драгоценности Якутии. Тут кетейді. Дисконтная карта. Қағайына болла. Павлова Любовь. Таптал Павлова бар да. Бар өт. Мечәрдер серінен. Тоқсыды дыстыға. Тоқсыды дыстыға болықтың. Жарап, өсі бір күтчіге кейін ады. Чайда кім бейхе көміліген бағарай? Кім бейхе көміліген бағарай? Бұғадан ең бұғала. О, аты ерге бара алла. Бұл чақчы хер бұғала. Мороженое говорили бұғала. Кім деңгені? Олеся білеген әркетағын, оны тахарымыз. Следующий приз – это подвеска в виде хомуса.
Наха үшіге хомус Город Вилюйск, родина хумуса. Ну, соответственно. подвеска. Наха үшіге бұл кайлақ кейт ғарастына. Кайлах үрдік адынылла Прокопьев Леонид Титович. Леонид Титович. Ярыгынка. Ол ота. Тоқсыл дұсты ғамалықтығына Леонидка. Чара. Әсәргіп. Следующий приз от ювелирной компании драгоценностей Гуди. Серебряное кольцо с драгоценным камнем. Наха үшіге бәхейлік үрінкеміз тастақ. Оны бұл бәхейлігі күйді. Кристина Степанова. Бұхет бұлақтықты. Kine bitirdin? Hayatına bir kine bu kadar doğru. Görmüş. Arıldan bir çarptır. Иди сигареты! Дорогие гости, осталось всего лишь 2 приза. И первый приз это ложка-загребушка, опять же, которая приносит удачу к деньгам. Пожалуйста. И второй приз сразу это дисконтная карта с 5% скидкой от ювелирной компании драгоценностей Гуди. Жара онна буманнык үрінкеміз қатшы ағыларын yoskunu kayda. Ana adı kim değil mi? Филиппа Валес. Çara da otladı onu alo. Filippo Vales'e de kıyla adınla. İtağay beppin. Görüy. İtağay beppin. Ona tüyün Alesya. Молодец, тоқсудысты Alesya. Manlık üçüge yeğe. Padarak. Daha şöyle bir vesile diyelese. Gördün? Молодец, çara. Bir de Agit. Жара ona дисконтный картаны kim olara bileyim? Oli himarın annesi bana harazi ihinuk budur. Bu kuyam baranıl diye ben beğenim kustağı tuttu. Спасибо, Ратинова. Спасибо. Молодец. Это ты любимый. И дисконтную карту выиграла. Сергеева Лилия Владимировна. Тоқсыны дыстыға. Аплодисменты! Лилия Владимировна Сергеева. Кihibet develer kihibet. Дорогие гости, подошло самое долгожданное и волнующее всех нас время – подведение итогов нашего конкурса. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something. Участница под номером 1 Екатерина Семенова. Gonna learn your song, so come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lion, so why let your voice be tamed? Maybe we're a little different. There's no need to be Selam Akarsu'nun ilk seferde akıntı açmadın. Sanaya Yegorova. it away. Come on, come on. I wanna sing
нөмерді кытачыбыт Варя Сафранеева. Перед вами участница под номером 7 Лиза Филиппова. Кырсын ақсыз нөмірді кытачыбыт Татьяна Кириллина. Күнді көрәчілер күнді білімет кордолықтақтары онына үдікманы ұйылжыттара жәрі самый долгудула онына кәтегейлі әкемет үйлен кәлі. Түмік тағарарға тыл бәрелілері. Драгоценности Якутии бюллетены филиалын главный менеджеры Диана Денисовна Корякинова. Көрәчілер, көрчіктер, оны бұл күрәк күттілақтары. Бүгін жұры кені біліқтәліктері бейік яғылығыны мақтанықтың баралым. Оны жүлі сүбе адыттан әйеға сертификат тұттары бұдың күмілден. Сертификат вручается за участие на конкурс «Мисс драгоценности Якутии 2015». Вручается Санае Егоровой. Сертификат вручается Татьяне Кириллиной. Это Сана Мирихаевна. И сертификат вручается Елизавете Филипповой. Сертификат вручается Варе Сафранеевой. Сертификат вручается Аните Бугуевой. Пожалуйста, Татьяна Берехаева, Карачелей. Сертификат вручается Кристине Степановой. И сертификат вручается Марьяне Ивановой. И также сертификат вручается Екатерине Степановой. Пожалуйста, это СТА. Дорогие зрители, бурными аплодисментами встречаем победительницу конкурса «Мисс драгоценности Якутии» 2014 года Дарина Борисова. Dokuzlar tükemi diren kelle. Bilgi bir ad üç misaga
Атингерли мисс Изумруд 2015 ингерлер Кристине Степановой. Мисс Изумруд 2015 Кристина Степанова. Мисс Жемчуг 2015 года присуждается Марьяне Ивановой. Мисс Жемчуг 2015 Марьяна Иванова. Мисс драгоценности Якутии 2015. Кому присудилось? Присуждается Елизавете Филипповой. Мисс драгоценности Якутии Китовича без крыла Елизавета Филиппова. Мисс драгоценности Якутии и Китовича без крыла